te whaatalo whantu le nei tu la ele pa ia ma le mamalo lo tātou atua e mafuta mai si tātou atunu ututono mo ta malawa ele nei fo e tu la le ta mea ele tua o loto soifua ia mo lo ni ola tātou te toi whaita po inga fantasia i lungo a fiso ta inga i lungo mo le ea ia po lungo fo ni lo pepa ia e tulanga tau whaatino kolosi au te whaatalo whatu ai su i whawhia ingo lātou whanetua o au na le tua pa i o le au whainga aluenga so se whata whaitaunanga ia so se atunu ufo i o whapeona maua mai ia le nei fo i a sauninga ia whaatalo whatu ia te auto le sua whamanu malo le tātou atua le ngata i lea te whaatalo fo i tina tu asin sino tātou atunu whapeona mafuta mai Atalo fatu te auto le sua whamanu malo le tātou atua. Ia, whapiona te mai loto soifua, ia malo ne yola, nei fo i tu la, ia malo, wa mali nei vai aso le lautu fo launga i fi au mga haluenga. Ia, a tonu wa, whaisi vavi o le vai aso, vavi fo i nā masina, le amatanga fo nei tau sanga, ia leo o tātou iai, le tātou whinga malanga, le lua afe lua tasi, i le masina lona lua. Nei fo i tau sanga, ia i le tātou whola wai. Whia fo i lea tunu o e au mawai. Ia, tai tonu o lo whapeona, ta i mua lea tua i whi au i mga aruenga, ia ma tūlanga uma o lau whai ngā malanga i le nei fo i tūla, ia, a māloro ia te auto, pa māloro fo i le ngā arurua, whia lava se vai panoa, ia fo se pito la au fo i wa uma o na tō whia o e lea tua e tenga lue hai. Ia, wha māloa ti a te autou, mālo le wholau, ia whaina, mo se awa noa he te whaatasi tui tapua inga nei aso, mālo ia te autou, whaaftai fo i mo le sa ili le atua, malana ni o tonu, ia malona whina ngalo, ia wā fo ilu tāntou wola au mau wai, de nei o langa le tu mau. Whaatalo whatu fo i, ia le ngata fo i lea, mo i lātou ele i mo se awa noa e anga ia i sauninga, nei aso, ia le uwha o ngā ina lau pepa nei, ia e mafuta mai ai, ia ma vea fo i mapaanga le tātou polo kalame, whaatalo whatu, ia i le anganga mawalalo, i le pa ia ma le mamalu si tātou atunu, ia outou pa ia, ma outou sā ma whainga, i o le ale ho o iai se whaamatalanga, ia ale whai polo kalame, ia ni a vea malapi o le tātou polo kalame nei. Ai o le tātou talo, a matai fo i le tātou tatanoa, i le afiong pa ia le atua i nei fo yaso. Le tua le mātou ta mavi ia la ua fio o mātou au lia mai le nei yaso. I lau ta ita inga, sa ita i meilo mātou soifua, mo mātou wola sio mātou watunu. Le nei o mātou au lia mai le nei tu la mātou te abatu le vi inga, o le whaafetai o le whaamanu i la ua fio tatalo i la ua fio. O mātou tatanoa, o mātou whaasoa i le upu tama, ma la aua tu ia te oi le poto ma le ata mai la o fio. Ta pena ina ai o mātou loto, mātou ma fauta ma ina ia mawhai o no mātou langona lau upu, ma ia vei mātou onisi e le ngata e tauna o no mātou whaalongolongo. Ai o mātou whaalongolongo ma whaita ma, whaamanuia mai oi o mātou loto, o mātou nganga mo mātou ma fau, o mātou tatali noi lau a fionga, ia wha fo i le vi inga ia te. Oi tu mau atu le vi inga ia te, oi, nei ma se ia o i le whaabavau lava. Amene ma amene. Halleluja. Vi ia le tua, i le nei fo i tu la. O te iloa le na wha ngā solo le tātou polo kalame i le aso sālen te nei. Na utatanoa i le whaatua tua. Ia ai pe whaafea fo i ona e maua le whaatua tua. Ai ona na ele umar tātou mata upure le wha umale aso sā nei. Ia maa mata I lola I o te loa to te lena si auto, you guys are looking forward to tato Bible study. Ia po tato wa onga tu spa ia yaso le va yaso. Ia le a to e a mata lia I le aso lua. Ia le va yaso le vaso nei a aso lua tala tai awa. Nei a New Zealand la sange ma kopi ora sko nga inge inisi o afioang. Nisi o tunu. Ai o le aso lua la ia ma so tofi le tu lai valu. Ia fiafi o taimi New Zealand. La fa pena fa tino ina ia tato Bible study ia wa fo I le mafuta mai tato what's no ia ma ila to fo ia o to tele nisi fo I lau fa nga malanga
to te leni si lato te fia study ina pe ua nau e fia iloa na fionga pa ia le atua. Ai le ropo fe me a maka ia. Kama wole ke la koe whai kau kus pa ia. E soro a koa uma ia. E soro a koa kusa umar kusia yo ange maka yo mare ko maluka. E o ar kusia a kengese. Ke whai kau kunga. Makuale ese ngai kusa uma. Ya, o ele ropo fe me a maka mai. E lau Bible study so. O lau iei nisi o tātou wa onga ia. I think e whai ngō fie lungo o tātou YouTube. O nau iei ona mana i o le whaingo le format of YouTube. E ora le lele whaingo video pa e alu lunga wha aile KLM Life Ministry YouTube channel. Ia e te alu lai te wha solo ai. O lau umona ora lipe wha tūlanga mai le YouTube lato fui format le po lato fui platform. Ia Bible study a whai te toi fia alu ai toi wha longo mai la vele amatanga. Ia awa onga ia maritele fui o vahenga umona o ina. A tonu nisi o vahenga na o le ale o iei le tala noa. A laua mawhai ona iei se background o oi le tūlanga o le o ina. Ia male a whai tauina ia por study ina fui le fionga pa ia le tua. Amen. Ngalan ta pena ina o mawhahenga na ia mo oi malau whai ngā malanga au te pole o nai fuli. Amen. Praise God na e matua ia watua moa le ava noa e te su e lava oi ia le fionga pa ia le tua. Maua fua. Amen. Ia wa e maua i fo inisi o vahenga ia. A tonu e inisi o tau o lo fia o ia o ngatu spa ia o ina. Praise God. E ese le tā ua o le alu o ina le fionga pa ia le tua ona o le tele o taimi. A ele alu le onga pite a onga i pite te alu te whaarongolongo sa o ngatu spa ia. E mea po vahenga tu spa ia. You know some of the things na o tātou tala no ai. Lua se ovale lua se full tau sanga o tau sa ili nisi o na le tua back then. Ina ua o lato maua lea whaalinga mo lato tu uina i tu tonu o tu singa ia nisi o whaalinga ma la fionga pa ia le tua. It took 20 years for them to learn. Ai a o le na e whaalongolongo ia o onga. It's only 5 minutes e whaalongolongo ai e malama. Wewa aile e se ngole luas futa usanga ola listanga te tau mawhai e loa se mea mai lea tua. Ai ina ua i loa. Wha mau lalo mawhai loa mai. Mea lana e tā uai. Mea ni o onga. Ona o mea mawhai. Ona e o ina i tutonu o lowo langa atoa. E mawhai ona e o ina i tutonu o ta silva yaso. I tutonu o fionga pa ia lea tua ma ewa ai e. Le tele o nisi o vaenga tala no to. Ile nganga o le tue to. Amen. So lungara tātou KLM Life Ministry YouTube channel. Na ua iai umalava ia tātou video. E whaapeo ona iai mo oe. Ia malau sa valinga whaaleanganga. Whaingo fie tele mataha upolo iai growing up spiritual. Talk about faith. Leo tātou toi recapping the faith. Au umafuora tala no ai le loloto. Fuora mataha upolo whaatua tua. Tātou tala no i fo ile healing. Whaamalo longa le tu. Is it God's will? Amen. Na ie tātou mataha upule na. Even o umafuora tātou tala no the authority of a believer. Whaatasi i fo ila ia ma le power of the tongue. Amen. Tātou tala no fuora sifuruwa i mataulanga. Tele o mataha upu. Umo tātou tala no ai. Na lai lunga tātou YouTube channel i whaapeo na e asiasi ai. Amen. A o le nei lava aso. O te mana o tue wha umara tātou mataha upu na tātou tala no ai lava yaso. Ono le fionga pa ia le tua whamaile. Le tala le tuspa ia. The just shall live by faith. Whamai o le tangata mi o tonu e ola i le whaatua. E peru se fulu whai upo tōtu malbalu. I le lua kore ni to e lima whai upo e fitu. Whamai we walk by faith. Tala le a paulo. Whamai mātou te sava vali le whaatua. Ai le o le tino mai o mea. Le ana wingo le tala sava vali le whaatua. Ai le o le tino mai o mea. Amen. Hallelujah. O le tātou savalinga whaaleanganga. Tātou te le sava vali le vainga o mata. Yes, i le savalinga i le tino pa e savali. Amen. Tātou savali whaale tino. E whaongau tātou mata te o suru sesi. Whaongau tātou whafonga se tu lou. I no te tilo vo i lele I te o suru sesi vo i lele Ai, o savalinga lana i e whaale tino. Ai aila le istangata nei to tonu ia te o e whaingo ino le anganga. O le tangata lale na, tātou te sava vali la le tangata lilo na, we walk by faith. O le tangata la nai tonu, e sa vali la i le whaatua tua. E le sa vali i mata nei, e sa vali le tangata na i le whaatua tua. I te tonu le tusia e peru. Le na tātou tanoa ai, i le vai aso le te nei, whamai o le whaatua tua. O le whaalango lango lea i mea ua whaamoe mo i ai.
o le mautinoa lea o mea e le o vaaia. Whai mai le tala le tuspa ia. For my faith, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O le whaatua la. O le whaalango le I mea e le o vaaia. O le toinga whaatua la le nā, e sa vali e tangata lai tutonu. O le tangata lai tutonu, e le whaamoe mea I vaaia o tātou mata. Amen. Ai e iai le vaenga whaatua ai, le la tātou tanoela nei, I le sale nei, I mea tā ua e whae au ona e loa mai le whaatua. Po o mea nei, tele mea tā ua o le faith. Tele I o te leo whai atu, this is the only four. Pa e pi o mea nei o te manao ia a mata I so I loa I po se whaavai fo I o lo tali tonunga, ma lau wa ai le mata upo le whaatua o tātou sa vali. E tātou tali noa ai. Ai, tātou atu mua I tuare, tusi lea e soto. E soto lor mta upo sfuma le tolu. I think whai upo sfuma le fitu, Ina ua whaasa o loto mai, here we go. Ina ua excuse me. Ua watu I lunga ia. I tu umar whaaperitania, mar whaasa mua e whai ngofia mo oe mo I lātou I e whaaperitania, le fu ilo whai tau I whai lisi tūna le e te malama ai, ia mo I lātou whaasa mua ia. Amen, tau whai pailingo tu pēl tātou mata upu. Ole, te mina na whaasa o loto mai e le atua, isa rā elu mai tutonu o aikopito. Sa no fo polonga ia ai fo. Ia isa rā elu over fast, e lau tau sanga lena no fo polonga ia. I tutonu o aikopito. Ina ua whaalia le mana o le atua, ma whaasa o loto mai o tau iloa mala fo ia na ave ia aikopito lena whaai uana I le fasiotia le oulu matua. Matua malana ina ua fasiotia ulu matua lea lana tu ina mai I loa e whalau le na mafu I fo le me tau le Passover ia po o le Paseka o ina la le na whaasa o loto mai le lau tu mai lo e wharau I tangata tātou whai tau le se vaenga le whai upo mai na tu ina mai e wharau le nuu e o le tano ia Israelu lau tu ina mai o umai o mala whai mai na tu ina mai e wharau le nuu e o ona le taʻitaʻiina lea o I lātou e le atua I le ala o le nuu o Filistia. E ui lava ina lata lea, a wana whetalai ane le atua, ne isala mō le nuu pe a lātou I loa le taua, ona lātou to e fo I atu le I aikopito. Amen. Whai mai ina ua au mai e, ona ua tu mai e wharau le nuu e o, e iei le ala e ui atu o Filistia, o le awala wha mai e puupu. O le awala e puupu e vave ano Ai wha mai watango le atua sui le me e whaau I Israelu. Wa le tu uina e le atua e ui le ala puupu. Tonu o lo ma whauwhauna e le teimi nei na ona e whaola inga ngei e kaungu ulo. Le se shortcut le atua. O le teimi lava na tuina mai ei oina wa etalia Yesu la we le tatonunga o lesi o le teimi lula nei la wa tau no o le aina fo na mana o le atu ei o na wa faola ina lo wanganga a o le te alua nga ile ai wa fola ina o le te tau no ino na mafuanga o tangata nei Israelu o tangata ele on tangata sa o ina e tau po tangata o taua ele tangata sa Yesu la tau a fo ino mea so la to mai a pose malosi fo e o ina ila to e tau o Paulo va mena foi tangata ilo la to langa toa na ave ila to mapolonga mo meu slave pa wale me ilo tangata nei o le o fulu ipu e o le o fai kanga me la ai kopiko o mo meu polonga i to tonu ai kopito le la fato a fasa o loto mai e le tangata tau o le uo mai o le o le ai wo fola ina foi mai o le uo mai e ui atu Filistia ai wo ta ofi ele tua e foi mai le tal dus pa ia e ui lava ina lata lea foi mai e ui anga pu le awalanga ai le mana o le tua e ui le wala pu foi mai la ia a wana fetala iane le tua ne isala mole nu pe ala to ilo le taua ona la to e fo ia tu le I kupito
nei te iwo atu va ai I whaafitauri. Ngā o ngā kai ai whaafikauri po lau va ai a kunga I ka mai whaafikauri luma. Whaliu roko fo. Kusalawa pe esea, ona fo ero I lātou tangata tau. O lātou ia wana o tangata. Pa wala lātou mea na whaile nei na ole whaino o whi au mga ruenga ia ma au nei lau ai ko pito mo meo polonga. A le o mai tutonu I, o le o ave ese mai, o le la o le whanua mo I lātou, a o le alafo mai, e wa e tu le atua. Rona winga la o le keimi lava e afoi, e o ese mai ai. A ui la wala pupu, e o aku e ui ko e filiskia, e o aku e pingi e lau filiskia, o la whakari me fu e lau filiskia ia, o le taua le mea, I le ala na, o la ia I le tele o taua I le ala na. A tono na wa e tu fesili le atua le taimi nei, le atua, ai se ale mea watua ina maua le mea lena o mana awai. A nā lawe whaata milo o e le atua, I le nei taimi. E ke le iloa mea uma tātou te le iloa mea uma, there's always a reason. Hey man, tele mea o lo whaapeo na tātou a mana na o I le atua tātou te o le atu nei maua loa nei. La tātou te mana o tātou te whaola ina lo ta lia Yesu tātou whaapea lo la tātou a. O lesin ta lia Yesu a nafi ia ai tūroi tūr pula la nei. Mana o la unga lo, mana o le se teimi na tātou ina atu e afo. E tu se teimi se train nei. Ha o ina ai. Ia pe se I ola mua I leo langa whaata I tai ona ola I leo langa whaaleanganga. Ina ia mawhai ona avea oi ma se si fsosoani le si ola whaaleanganga. Amen. O na whato a whanau lo wanganga. O na whato a e tutono la ingo le tua. You know, te tau na isa teimi se e tupo I mua whaaleanganga. O na e tele tau o lea. E tele tau o le tātou wholaunga le tātou te olai. O tau alai tutono le tātou wholaunga nei. E I le stangata o le mena o alai no toi to a tele le au toi furi tua I le atua. Toi tele le au toi foi tua. Lana lai mawhau fau e shortcut le au alai alu le manuia o le atua. Amen. O lai mana oea e whaapu upu. O ala o le tangata ele o ala I o le atu o tātou manatu. Ele o manatu I o le atu wha maina ia. E ui lava ina lata lea. A wana whetala iane le atu ne isala mō le nuu pe a lātou I loa le taua. O na lātou toi fo I atu le I ai kupito. Amen. E le mafua anga ya la yona le whaau ina o e le atua e te tau nuu I lea. A whaina mana o po fia lava se meo na te fia o iei lau savaringa whaaleanganga. A lai ke vai akunga, e esale mea lai ka amilo ilo o langa. Te ilo le whainga ele atu o tātou savaringa, e pei o le au vaenga fo i ele kahanga le geo le au kāpolo fo i le. Ino ai maka ngi le au kāpolo. E ke vai kulunga fo li o ngei saule la fo mo mio ka alonga kāpolo fo i le TV. I le vai atu le mātou i e ka ika le ngofa ku TV. I le vai tunga fo le ka kia mo le malai kāpolo, o lai flat. Ai o vai ko haru akor ka kanga ro ka makapolo fo le oi fo. O tai ka buda. Ku sa vai ko o le pu ko I le pitolea. A vai ko o lai e sal me lai kilo nga ia. Ingo o la nga ka le polo fo le. So le vai ka fo e ku se pe ka nga I lunga fo le polo So le ka amilo me le polo sa wa le polo sa wa alu ko ngole ko ngore pu sa wa halu le mena mana o ye le ka polo e bi fa pe na fo ila le tatu fo longa il tatu vai o le tua o ma kwale le yor ka polo le tua yo ka ko wona e lo le tua fa ka milo o le me ka lu ai e te tau nu le mea la yilo tau nu le mea la mana o le tua ko ngo ye le ko inga fo le fa pe o pure I ala ke ko ngala sao le fa pe o ai fa nga sao o yo no kusala ke o lo ma fo fanga sao ki o fanga sao e aru fa pe e sali ko keru ai o le tua e ese fo le fainga le tua ia pe o Israel amen la manga kwa Israel o le huia ku fliskia o ko inga poro ka sao ale ai ese fo le tua e ka ma I curve nga mana o le tua ka e Israel inga ia ma fai ona e lo le tua le melea le me tau no le ai e lo le tua le wala amen. O le ala lana saunia le atua I, e lua awala I e tā ua I tonu I. O le ala ui e Filistia, o le ala le o lewa ai e mata. O le ala o lai lo atu. Ai tanga o le atua sui le me ui ai, wo faa ui e le atua I le me le ai se awala. Yes.
o tango le atua ave ese mai le auala e vaai e mata, ai ave le atua i le whaaui le auala e le iloa e le tangata po auala e le o vaai e mata. Foi mai no le tara foi upusuma valu. A ua whaata amilo ina le nuu e le atua i le ala, e ui ai le vao i le sami ula ula. Na wa e fo i le whanaunga Israelu nei le nuu o ai kupito, wha au o taua. Amen. o le na au mai ele atua mai le awala Filistia, ai mai ave le awala le ui le sami ula ula. O iai se awala le sami ula ula? No. Le ai se awala le sami ula ula, alewa matalu tuspaia, na ave i le atua ina. Ono o le atua le te tātou te au nai, e le o se atua e sa vali le vaingo mata, o le atua e sa vali le whaatua tua. E sa vali fa mai na te whaia le awala i le mele, e se awala na te whaatupua le vai tafe i le nuu nau mati. Amen. O le atua la le tātou te au nai, whai mai ea na te whaia le awala. Po le alava le mele i se awala, e whai e le atua le awala. O le mele i se vai, e whai e le atua le vai. Te tonu o le toafa, la e fia whehinu tangata, e au mai e le atua. E o oi mea ai, o la e fia ai tangata, whele le i fo mangu, ko ulu i fo mangu i lungo le lau ele ele. Amen. Sau le maa nai mai le langi. Amen. Kai au umalava usu kaka isa la elu, 40 years, fase furu tau sanga. Ngare o mai e fafo kangaka isa la elu, o mai ao aku le maa nai le i fafo. O mo me ai me le langi. Uma na aso ho ile si aso ko usu kai au ko au mai si manai e foua le manai mai le atua ia so uma se vai finga le atua ia Israel le te mina au mai le atua. Amen. Le mata utia o le atua le tatu te au nai le atua apra amo isa ako mai Jakopo. Amen. Hallelujah. Le atua na le tatu te tala le tatu te noai i le tatu fa tua e tātou te le whaatua i se isi lava mea, e leo le vaingo mata, o le tātou te whaatua i le atua i le vai o tātou mata, ma mea na te whaia, malana upu. Amen. Tasi a le vaenga i te iloa i le atua i lau fōlaunga leo langa le nei, na o le tusipaia. Only the Holy Bible. Pau lava na le vaenga i te iloa, i le fina ngalo o le atua, e te le iloa mai lunga le newspaper, po o lunga o tusi kākomi, fuikomi bongi aki fanga. Amen. Wa le mea fu na wala ina to tele nisi o faaseina ya ti fanga. Amen. O maka ile ako noa ho le faasau. E ve la mai sau ayo mo me o ngala au me ai sau le aku or ka mai kiki. Ah le ata fu e ya mo se fu ina le vai lua ino le sami. E sau le aku or ka mai kiki. Le fainga e il au Hollywood o mo me o ata. That's their version. Ai alaku la kanga kai maka i fai kawalang kuspa ia e fa seinga kwa ia mena la ilo kuspa ia. Amen. E se le Hollywood version ia e se le fina ngalo le tua pa wala le mete mawai o le tono kuspa ia la fai kam fai la va nga Yesu ingila ko kupe e le sia ki fanga nga sa wo fa mai la ki vai wo kango Yesu manga va ola ile mangu vo ile fa o le mangu ngape o Yesu piki nga manga vai pe o kongor ku sir ko rane nga ya ile ingi me va pe nga kongor ku spa ia o le tele o mo me o ata fo vo ia sa ata Yesu vo ile via le tu eta mfainga fo ia lo ta mfai au mai le tala le ai e ta wolo fai tau tu spa ia ina ia e lo ai tona fiong pa ia le tu. Amen. Because o le upu o le fiong pa ia le tu o le upu is the word. Amen. Ole la au mai le tu finga malanga so mai isala e luka ngole ko suile me u yai. Ole avea la le tu le wala filisia au uile me ngai ele si au wala o ka ngi. Ole sami ula la iluma ai fa mai ole tu na fa au ile sami ula. Ile va ainga la tato. Ele ai se au wala. Which is a sao. Ile va ainga ile tino. Ele ai se au wala. Ai ono le atua o yo le atua o faatua na te ilo le awala ma le tua auto o le ata no il tu spa o le ata le o i le fenga inga fou i le teimina etalia Yesu e ve mari ma faula o le ua ea o sui mai ai lau sa valinga po wa fasa o loto mai o e mai le pongi sa o le ua e sa o loto o le ua e sa vali lau sa valinga fa le nganga o le te sa vali lau sa valinga fa le nganga fa mai la ia o le sami ula la o lai luma ia le sami ula o au tafa ifo mo me o papa a o tua o lau sava vali mai ai ia le lau ai kupito si tatu fai tau pele tala. Amen.
tatou faitau o tilalo atu ina ia manai fo mai ua ave fo i Mose o ivio Iosefa awana matua tautō le fanauga a Israelu ina ua fai atu ai o ia o loo faapea mai e asiasi mai lava le atua ia te outou tou te avae fo ia uivi ai le mea nei ona latou o le i le latou malanga nei su kota ua tola wapi i e tama i le pito vao ua afio Iova i o latou luma i le ao faaniutu i le ao e taʻitaʻina ai i latou i le ala a o le afi faaniutu i le pō e faamalamalama ai i latou ina ia sa vavali i le ao atoa ma le pō e leʻi ave e sea e ia le ao faaniutu i le ao ma le afi faaniutu i le pō i luma o le nuu o vaaia i le faiga i le atua ma le tuaoutou o le toafa le mele o i tagata lenei o le mea o le ina ua latou sa vali na fataga o le atua au mai le meme o le faasamoaina e toʻina o le afi faaniutu i le pō ma le ao faaniutu i le ao ia ua peise ao foʻi lele laukago ia imagine se mea o se asiosio foʻi le ao mo le ao foi mai la ua vae e kaʻikaʻiga i sa laelu ae pupugi ai le la ma le tuaoutou o le toafa lea e leʻi ma se fia savali o kamaga pe o valeogo se fulu tikui le vevela ae ua vae le atua i le ao gaia koe pe le vevela o le ao ae a o le pō ma kuaʻi marūrū tagolo laʻi o le atua a vae le ao gei foi mai e leʻi alu ese le ao lenei amen vae le ao taʻitaʻia i latou i le a e puipui i sa laelu mai le la ai taʻitaʻia i foʻi latou i le ao lena ae a o i le pō ia ua aluaʻe lea i le afi faaniutu logoiga pese asio se mea o le afi foʻi lelea e lē gaka e faamalamalama i gai ae faamafagafaga i gai foʻi sa laelu se vaai le makaʻu ki o le atua ma lagafaiga le gafai Israelu le taʻitaʻiga la lea le atua fo mai la ia ae faitau luma atu e se taimi tatou talanoa ai luma atu fo mai na vaeluaina ai laʻia i le atua le sami ua fai ai le auala o le e mafua na tatou ua tatou talanoa i le tala lea ona o le atua le tatou te auauna ai e lē o se atua e sa vavali le vaaiga o mata o le atua alua sa vavali ma le atua e fai e le atua le auala mo oe paualau mea e fai na o lou savali lava a le ale mea fai na o lou savali ma e talitonuina le atua o lae laku Mose e kagi aku i le akua e famalikala Mose a famalikala le atua Mose o le ale mea ke kagi mai ai o le ale mea ke kagi mai ai ke au faaloaloa fai tagata move forward fai tagata agaʻi luma amen e i le taimi e polota i le tatou folauga i le taimi lena o le taimi lena gagagako vaai aku ai lea i le vai gaka i loiga o le atua na te faia le auala paualau me fai move forward agaʻi luma ki gaga vai akuga o lae vai kuga so le lea ia se auala se move forward move with faith amen wa e fiu ke vai kuga le fai kokoa fo lau akali me le vaegaga foi mai e lē ai e lē kalia lau kalosaga hey move forward se me i luma asea o le atua na te faia le auala le mea leʻi se auala o le mea ua gata i lo tatou iloa o le mea lenā e fai ai e le atua le auala amen haleluia i vaega e faia no ufia talanoa i le aso lenei le ua e vaai mai no alu au mai se naturu o le atua ma le taʻitaʻina o lana fagau o lana fanau e taʻitaʻi e lona agaga e fai e le atua le auala paua le mea a tagata faaolaina e fai talitonuina le atua ia e talitonu i le atua ma e faatuatua i le atua na te saunia le auala mo oe amen na te saunia le auala e faaolaina ai lou aiga le auala e maua ai lau galuega le auala e maua ai le mea o lou malōloga amen o le alava le mea o loo e tu ai le faatuatua na te faia le auala le mea leai se auala amen haleluia o le vaega muamua la e tatau ona e iloa i le faatuatua amen 4 things you need to know about faith faith has a foundation amen e iai le faavae o le faatuatua pe ona o fai atu pe ona faavae o le fale nai tutu ai e le mea faapena o le faatuatua o le faatuatua e iai lona faavae for my faith is the substance for my o le faatuatua o le faalagolago lea lena tatou talanoa i le vaiaso lena tenei tonu se e peru faith is the substance e tāua la let me go to the scripture for ile lena e faigofia ona e silasila mai ai for my faith
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O le whaatua la, e yeilo na whaavai, substance of things hoped for. O loo whaaliliuina mai le upu firm foundation, le upu substance. O loo whaaliliuina mai le upu kuliki e afo ino le mea. O le firm foundation, or well grounded. Ia le upu lea o lona winga, o le whaavai mautu. O le whaavai ua mautu. O le whaatua la, e eilo na whaavai. So faith is not an unsure walk in the dark. E le o kama fo le kaulavanga o ngā lupo o whene me aluai. Le hai o le whaatua. E eile me whaavai, e le whaatua. E le kaulavanga o ngā e savali. No, e ke savali. O la eile me le savali. You know, o te iloa le te mi tātou tala noi fo ilele le to te tangata la te whaiele le upu fo ilele. When people talk about taking a leap of faith, o te iloa te le whaonga inga, so just take a leap of faith. So there's an element of doubt there. E le elemento le afo, o le whaatua tuolo iai, ona efo mai a leap of faith, or take a leap of faith, o lona winga, o lai tau mawhaitanga te try pe work. Lona winga, o lai te tau mawhai e te try inga se mea pe work pe le ai. That's not faith. Ona ole faith, when it comes to the word of God, it's a firm foundation. E mauti noa. E te le tau mawhai e try pe work pe le ai. E ngiso ka ngaka vo lele, o lai te tala noa tue le upo le atua fo mai. Yeah, I tried tithe before. Ngo o try inga fo ile mea na o le sow and reap. It never worked. I tried pray. E la to ta ngofi try le meta o tatalo. Pe work pe le ai. If you try the prayer, e le work. I say, langa lai masalo lau tatalo. Like ka ngoi try pe work pe le ai. That's not faith. Amen. E te le try ina le la fo. Ia le fion pa ia le tu si salamo. Hallelujah. Tu si salamo. Alono mata upu e tasta siva. Tasu salamo umi e tuspa ia foi upu e valu iva. Amen. Fumet foi upu e valu iva. Yo vai ua mausali laua fionga i le langi e whaavavau lava. Excuse me. Yo vai ua mausali laua fionga i le langi e whaavavau lava e mautu. Po ua sedo for my whaperitani, you're forever, O Lord, your word is settled in heaven. O le upu ale atua, ua matua I mautua, ua seto le upu ale atua. E le toe suia le upu ale atua. E le o se upu fo ilele e alu koe upgrade. Pe to yeini ni afo ni amendment fo ilele pe koe sui. Te iloa ia tu la fono ale atua. O tu la fono ale atua. E le engi menka unkeunga. Pe or ka kou kula fongo a Samoa. Amen. E le kei mea lolo I koe amendle tu la fono, toi ta sui tu la fono e sea. Ono Samoa, malona malo, e le mautu. O New Zealand malona malo, e le mautu. O malo le lalolangi, e le mautu. Amen. Mena e lai ono toi ta sui ala to tu la fono, ta sui upu e sea, e because e le firm. Amen. E ui lava, o mea le tino. A o le atua la manana upu. E whaavavau e sero le upu le atua, pe tu mau le upu le atua, e mausali. Amen, why? Ono o le whaavai. O le whaavai, o le fionga le atua, e nā te tau fia finaunga. Po le alava le tele o ni finaunga e whai. Na e te iloa le teimi nei, po le alava le fingau, e tele na whanongolongo fo ila haunga la au whai porokiki, Hele kei me fingau a lesi fai porokiki, kui folunga lesi, ai kui folunga lesi quotes ma le scripture. E pe e whaonga ma le tuspa ia. Ai sea, e mafono la tu whaonga ina le tuspa ia. Ono o lai tari tonu la tau, o le taimi lava e te whaia i le upu le atua pe te tautalangia I le upu le atua, o ina e tau fia ini finaunga. Mele na ela ina ta ngofi sausa warta la lea kangolo quotes skula for to space e sero ise mata upu ono la to te iloa o le upu le atua e sero ia pe tu mau
Na te whaamautuina pe tau fia ini whinaua. Amen. A o le tele lau teimi, ia ona whinaua ia, si ia kule maua lea. Ai pe o le mafua anga le nā, e mafua ai ona tā ngofi to telo tangata, ia to telo nisi, e alo luale misa o nisi, karkalangoa ngisi fa mai, ia ai fa mai tu spa ia fa apea, e pe e mai tu spa ia, e fa mautu ai lo se mata upu. Amen. O lono winga, o inafu i tātu te ilo ai, o le upu lea, o lo fa liu mai vaenga nei, lai fa mai le upu a permanent, stands firm, firmly fixed, established. Le upu a le atua, o le upu e tu mau. A fai e te ua wa aia le upu a le atua i le tino, e pei o le wha avaenga ki sa vali i lunga. Amen. O ngai ke la ala ai lunga, i lungo le, tatu ka whila e whaim whate ta inga. O le upu a le atua le mea nai te tua i lunga, ngai ki sa vali i lunga, i le tino la, wana o se sima, i le anganga, o le upu. O le upu a le atua, tō mana tua fwere tala ia petelu. Amen. Tala le taimi fo lenga wala au tua Yesu. Lena savali fo Yesu lungo le sami. Ala elu atu pe le va fo le au so. Ai vai kunga ka malo pe ke lo so. Ui la ka ka lungo le sami. Fo me fefe fa pe ala ku se iku. Tala le tu spa me fefe. Fo me lo marka la ka malo pe ke lu wala au mai. Yesu. Fo mai mai a fo o leli. Wala au me te watu. Amen. Ma tu auto. Ele ma fai no so pe te lu fa fo malva. Esea, ona ele o iai se whaavae po se me sa vali e lunga pe telu. There's nothing. Me nana ina wala au pe telu ia Yesu a whaio oi, command me to come. Command me to come. Give me a word. Au mai se upu. Esea, ona o le atua o le upu. E mana o mia e pe telu se upu e tuu iai lunga lo na whaatua tua. E mana o mia se whaavae sa vali e lunga. A foundation. E mana o mia e ia se upu e sa vali e lunga. Tasi ale upu. Whamarita la Yesu. Come. Amen. Tasi ale upu ale atua. Oso i fafo pe telu. Amen. Ele ito e masarusalo pe telu. Amen. Na ona whai atu lavo Yesu. Come. Amen. Oso lo i fafo pe telu. O le upu le nā come. Po le upu sau. O le upule nā le atua na tuu iai lunga e pe telu no na whaatua ma avea lo ma whaavai la lo na vai. Amen. Me le nā ngala inga oso i whaforka maa lo i lalo sami pe ia lai sa vari lungo piriki vo ilele. Amen. O le vai ai ua wa malo le vai sa vari a pe kelu ke minga o sa vari ka maa lo pe kelu lungo le vai. Amen. To o tele la tangata o whaalongo ngisi o whaikio ia pekelu le whakua o pekelu. Ma le pa le whakua pekelu le whakua. La kako whaia la kara ia pekelu kako sa vali nungo se vai pio pekelu. O le la kako fe eimva me pekelu lo le whakua va be. Eima se so kako sa vali nungo vai pio pekelu. Ai o pekelu. Le na oso i whafu pekelu ma le va. Yeah. Wa fa fia na fa ia tu le tu ia tatou te le upo le tua tatou te le feo so ia fa fo va. Amen. Sili atu lo wo so i fa fo le va ale mea la ia ile tua. Ma lua sava vali me Yesu i lungo le vai. Kusa lava peke ngoko i lungo le vai o la ia Yesu lungo le vai. Na i loro no fo i tono le va ai le ima sa me o faia. Amen. E sili atu lo wo so i fa fo le lo wo so i fa fo le vai le mea na i lungo le sami le mea la ia Yesu. That's the best place to be. Where Jesus is. Le mera ye Yesu, sili atu na. Na ilo lo nofo ina e ola ilo langa comfortable le mela nei, ai le ima sa me o faia. Amen. O le sa vali la fa tua, pe o faia tu, o le fa tua, o le fa vai e ilo na fa vai. O inala le au mai tatou ile, ile vai ngalo na lua. Faith foundation is the word of God o le upu le atua. Le o tango avatu le vai ngale na. Ana le ai le upu campo le upu sau e le ai se upu tu e lunga le vai o pira. Amen. How many of you know that word come, excuse me, makes Peter break the law of gravity? Amen. Break the law of the natural. Step into the supernatural. Tasi ale upu na whaatu o tua e petelu. O le mana i o petelu. Kasi ale upu na whaiaku lo Yesu come. O solo i fafo, e i whariu pe keru foi mai, o le quick word o le upu kamni, Jesus, o le upu le e le kau mawhai Yesu, i pe keru e break down le upu lan foi mai, you know, Jesus, I memorize what you say, come.
I know it. No. E se a leiloa, e se le whaatino, e le i tauna ona la ngona, aina sa vali foi. That's why na mafuai, ona maua le mea tau o lea, ma venga. Ina ua, le ngata no si tai, aina operates foi. Imagining, pena wala au mai Yesu, ai le fioso i whawhapekelu. Amen. Manu e tātou te le whai kau o se kalaua. We experience e pēteru le mea tau sa vali i lungo lea. I lungo le sami. Mungwe o marke mingei, ele kako ke le mo se kala whapenga. Ai ona ina ua usi tai pētelu. Amen. Pau lava ina uwhai atu fo Yesu fo martala pētelu. O le po a ko o mako whangoka li Yesu, le ai seia, nothing. Le ai seia, po a toa. O le tala lea mali tangata ua makua i maasangi o ngā sami uma. Pētelu. Lona whaiva lea so uma. Whamere tala Yesu. Lafo i lalo le upenga. O le tala Yesu na whai Yesu. Lafo i lalo a o tau upenga. Your nets. Ai ka ngofi lau vaenga ku lalo ngale ngeki ai kasi. Amen. Whamere la i o wale mawhainga ka o fia lea. Imagining pe ana wha pena ana wha alongo pētelu. Ai le ku ua i lalo ngeki. Amen. Whamere ia... La wo fita i lunga po o tu i lunga lea. I lunga le vainga whaale tino. Walu le po a koa rei seia. Le wo o marike mingei. Kei loa ko kere o le au whangoka. E alanga ko e hae o ngua pele kai. E opo le kei minga wai leise ka ngaka whangoka e ka ilo i kongu a. O le ko kere ka ngaka e whangoka ke me sua i le tai. Inga ua pela le kai o le kei milanga e hae ai. No winga. Ai o le pe o le kai lengi o le kei mi makuale ai angia. La fa Yesu tu le loto le va ya vai ke kongi lengi ki fo le lea. Fa nei la o te mi e pe le kai. Alo fa tu e o long o fi ka fangoka. E o long pe kai le mangia. Vele ke mi ke lot o le tu le tata te o ngai. E o ai fa longo ai. E fa longo ai e fa longo ai o mangole. O le afoi, o le vao, o le ea. We o le matangi ma le fa longo uma ya Yesu. Mea uma fa longo we o ia. Po o fel men ka fao i nga fa ya ko Yesu. Kongi lalo le upenga. O le kai mi la nga fa pe i mo pe ke la kongi lalo. Ke le lopo o ia umor nga vai mea. Man, go fa yo uma on their way de mele le pota pe ke sa fa longo uma nga o feta lai le matai o le na fa ya mea uma. Amen. Ai ino wa ana le usi tai fo i petenu. Ile mo fongia. Ona o le whaatua. E whaavae i le upu o le tua o le foundation, o le upu o le atua, fo mai o tātou tali tonu. Le tusia e peru e sifurua, fo mai o le whaatua tua o tātou i loa ai, na whaia mea uma i le awhionga le atua. O mea uma i e kewa ai akuai, na whaia i le awhionga le atua, pe na whai e lana upu. Amen. Le tana noa i le tusia Ioane. Amen. To atu mua ina le leia le lo mautu le leila fionga pa ia le tu le yone mua fai mai sai le amatanga le loko sai le atua le loko o le atua foi le loko o ia lava sai le atua i le amatanga na ia faia mea uma lava ele ai foi se mea tasi na faia ele i faia ia. Amen. For mai ele ai se mea tasi ele i faia. Oi, te mea tasi na whaia, e rei whaia ia. O Yesu, na ia whaia mea uma, o le lo kou na tano i whaperitania, for mai the word, for mai o le upu na ia whaia mea uma lava, the word, o le upu, o Yesu la, o ia o le upu, si tatu o mua la e va ai kua ke ngese le mea ngai for mai ina whaia mea uma, i le upu, ke nese mua, whai mai, na whaia e le atua le langi ma le lalo langi le amatanga, sa so ona nunumi le lalo langi ma ua ngao, sa aufiti a fo i le moana i le po uli, na whengao yo ia i fo i le anganga o le atua i le fonga atai. Fo me le tala tuspa ia, o la ia i le lalo langi o la manumi, o la fo i whengao yo ia i le anganga o le atua, ai le aia maso e mea o tupu. O la ia i le anganga o le atua, a la lave pongi sa lalo langi, o la fo i le anganga o le atua, a o la lave manumi lalo langi. Ana ta ua tonu ina. Ai ino ua whai mai whai upa tonu. Ua feta lai mai lea tua. Ia malama. Ona malama mai lea. Fato anga lue a lea nganga o lea tua. Ina ua feta lai lea tua. Le upu. The word. Amen. Ono lea.
o le whaatua, o i ona ole afoi, o le faith, o lona whaavae o le upu. Ana le aila le upu a le atua, e le mawhai ona iai wha maila ia, ua whetalai mai le atua, ia malama lama, o le foundation na o le malama lama, le te vai po le whaavae o le malama lama, le la le ke vai kuai, ua vai tu le la, te a whenga kei fafo, le la o le maasina, amen, o e vai tu iai, o lo lato foundation, o le upu a le atua, ana le whetalai le atua, e le yeise meta o se la, o le ala le whaavae le atua i le la, o e vai ko kure la o ise pou o kao fia le la. No, o le upu o le atua la e tau fia. O le whaavae le na, o le whaavae le na o mea o le e vaia, na whaavae le upu o le atua. So faith, o le whaatua o lona whaavae o le upu, pe o pe telu. Ana le ei le upu kam, e le yeise upu tu ua i lunga le whaatua o pe telu. Masavali ei, ana le usitai fo i pe telu, e le whetalainga i le upu na vato Yesu. E lafo le upenga, e le mawhai fo i ona maua. O le tele o vaenga te va ai e le tuspa ia. O le foundation, o le upu a le atua. O a fionga ia a le atua. Lea lai mo wele ava noe te tatou. O nā lava e pefua tatou tuspa ia i lunga o le whatatusi. E ilko ingo le mako ngu. E musu o kuspa ia faua. E musu e whaasalang whanga ua kango se se susue. E o le kango o kamakiki iai. E whaasafa mai langa pa ia. Amen. Nga ka kia la i o kuspa ia. Ai le whai kaua lava. Le unga lau tala. Le itu ai ngā religious mind e tatou. E pi tatou te whaifa pena i mea. He, a vai le kuspa ia. La manguia ele whaka. Ai le manguia kanga mahafoi o whai. O na au mai le upu le atua. Amen. So, o le whaatua la. O ye ino na whaavai. O le whaavai o le whaatua. O le upu le atua. You don't just have faith. Ele whaapeoro fia whaakua e whaakua. No. E ye le mea te tau ona e whaatua. Whai mai la i o tala tuspa ia. Ele whai upu le peno o whai atu no utala no ia Peteru. O le whaavai. Ono o tātou savalinga. Tātou te sava vali i lunga o le upu o le atua. I te tono salamo, let me just give you this one verse. Amen. One of my favorite verse for ililea. Salamo e tolus fumar fitu. Foi upu e duas fumar tolu. Foi mai. E mau ia Yehova le savali o le tangata e fia foi o ia ilona ala. Amen. Near the steps of a good man are ordered by the Lord. O le upu order le I, o lo au mai le upu set up, fix, securely, determine, firmly established. Le upu lea le upu mautu lea. O la etala no I le whaavai o le savali le tangata mio le lei. Amen. A ona ta ina o e lea tua, pe order e lea tua lau savali, e pe I lavo lea, e tu mai le upu ke savali ai, we walk by his word. Tātou te sava vali I lana a fionga, sava vali I le upu o lea tua. O le taimi lava tātou te sava vali I le upu o lea tua, let me tell you something, e supernatural tātou savalinga, e le natural. Amen. O le tātou savalinga, e whaaleanganga, e le whaale tino. Pe ao ona tātou sava vali le upu le atua ono lea. O le upu le atua o le whaavai. E pe o le upu kam le na savali e lunga pe teru. Wha pe nā fo I la tātou. O le alava le whetalai ngā le atua. O le teimi la me te discipline ina ai pe o ina ilo tangata. E te savali la nā fionga. That's faith. Wa e savali wa e tali tonu ina le upu le atua. Na ilo le upu na whai mai le fo mai. Amen. Fa mai le fo mai to lua vai aso maliu le mai. E va ai tu pa ia fo mai ona fa lava o tatou malolo ai. O le tangata fa tua e sa vali lai le upu le tu ona fa lava o tatou malolo ai. E le sa vali le upu na fai mai le fo mai. E sa vali le fa tua e ui lava ngai vai ku o le mai le mela nge o le mai o ti ai. Ai le suia lava loa fa tua I le upu le tua. That's faith. O le fa vai le na o tatou sa valinga fa le nganga. Mai ngalona to. Faith is simply believing God, or believing what God said. It's believing God's word. O le tari tonu. O le tari tonu. Pina tatu tanoa. O le upu o le tu o le whaavai sa vali ai. Ai e ila mare me ka o le tari tonu. Matua ia. E tari tonu ina le upu o le tu. Fully persuaded. Il tonu le Roma. Amen. Roma o lona mataha upu. E wha. Wha upu sfumal valu.
Le tātou tatanoa I a whai tātou te fia. A whai tātou te fia I lore me tātou whaatua malona whaavae malona whainga. Tātou wō tātou te whai tau le tangata o langa pasilanga whaakua. Ai maisela, tātou wō le tātou ta maa o le whaatua. Kamalo ngoi Abrahamo. Amen. Foi mai foi upu le sumalvad. Kamalo Abrahamo. O Abrahamo le sa wot whaakua ka kou a foi mai. Tātou wa ai le whainga o le whaatua Abrahamo. Lo tātou ta maa o le whaatua mai. Na ia whaatua ma le whaamoe. A ua le aise mea whaamoe iai. Ina ia avea o ia matama o nuu e tele, pei ona whetalai mai, e whaapea lava lau whanau. Amen. A ua le aise mea whaatuatua iai. E whaaperetania, who contrary to hope, in hope believe, so that he became the father of many nations. According to what was spoken, so shall your descendants be. Amen. Na tuu le whaatua Abrahamo I le upu nā foi. Sa whaapeo na whetalai. Ai, I le tama I wingo le whasifoi upu ngale tusi e le au whaaliu sa mofo mai a wale aise me e a foi. E whaamoe iai. O lona winga. Ona I totonu le contest o tusi pe e whai tau lalo. Ono Abrahamo laua matua o toe ina. O laua matua o lata se lau tau sanga o Abrahamo. Wale aila se mea o toi whaamoe Abrahamo I le tino. In a natural reason, wale o toi iai se mea I le tino e whaamoe iai. Wale ai se mea. Tasi ale mea lau whaamoe Abrahamo lea. O le upu lena whetalai me I le atua. Foi mai ea, e iai lau whanau. Pauana le upu lai whaatua iai Abrahamo. O se upu ai le koe wa ai fo Abrahamo I lona tino. Le woki le mea. Mone o toi iai se ha, whaamoe ola. Ava ai aku ia Sarah isko ingo Abrahamo. Wa expire sko ingo se ha. O makua. Wa kuai me whainga luenga sko ingo. In that time, wa le o toi tala whea ngai, wa le o toi iai se whaamoe I le vainga I le tino. O le winga le nai ala, ina whaaliwa toi ina le vaenga na fo mai. Na ia whaatua ma le whaamoe, o lai iai le whaamoe lea. O lau whaamoe I lea, I le upu le na whetala I le atua. Ai foi mai a ua le aise me whaamoe iai, o lai tala nor whasifoi upu le na. I le vainga aie I le tino, ua le aise me o toi whaamoe ai. O la lava whaamoe. Ai se ara, na whaamoe I le upu. Foi mai foi upu suma le iwa. E le iwa fo I lona whaatua, e le I manatu fo I lona tino ua oti, po ua se lau ona tausanga ma le manava foi o Sarah ua oti, ma le manava foi o Sarah ua oti. E le I masalo vale ia ma le whaatua I le mea na fola ina, e le atua, a ua malosi tele o ia I le whaatua, ua vivi I atu I le atua. Wana mauti noa foi. Amen. Wana mauti noa foi. Faith o le talitonunga po ua e mautonu po ua e mauti noa. Fo mai. Wana mauti noa foi. E mawhai ia te ia o na whai ia o le mea na fola ina e ia. Amen. Hallelujah. O le taimi lava tātou te maua I le talitonunga leo Abrahamo, e te whaitau atu le tusipa ia o na whaalava o tātou malolo ai. O le taimi lava te talitonu ai ma e mauti noa ma e mautonu, e ma whai e le atua o na whaia le mea ua ia fola ina ia te oe. O na ma whai la ia le atua o na whaataunu o sea, o na o lau e talitonu. Amen. Hallelujah. Maka kui mō meo. Foi no mea, I nei documentaries foi e lau vaenga I o eli le aulo. Leo foi e su e mo meo maata ua tele o maatele o prokalame foi lele. Kena le au eli aulo. Man, ke va ai alla se ngaluenga o lai fai. Ke leo ngaluenga e, ka sua le mea, tau ma fai e su e mele aulo. E umai fonga se ngaluenga alangi eka. Mas ka mai aulo alanga maua mai. Le ta ua le ta mai aulo le na mai le ke leo le lau fangua lenga le sa edi eska mai aulo lenga mo mai kunga tawanga le menga o su e mai mo ta to ye malama fo de pe maka I mo documentary fo le le ke leo nginga luenga ka fo o si ha e maua I vai kafe le ke leo se me o ya ka ma fai eli mai ma vili ma le pala e su e mai eska mai aulo ai mo mai ai ai o le mea pito I sili le nao na tā ua. E whaape nā fo I le sā I linga o le whaatua.
o le te lei o lea, o le vaenga o tonu o lo tangata, ai, o le whaatua, e pe o le sa ilinga o le aulo, pe su e mai e le atua, mea fo ina na latu o Yesu, le fafine, fo ile na latu pa ili tu pa le ofo Yesu, fa mai tala fine na fa mai o pa ila le ofo Yesu, o malolo, o lona whaatua, inga ua pa ile fafinga nga, fa liu Yesu fa mai, o lo whaatua, e aulo whaakua le finge rea, e aulo whaakua, e o le vaenga le tanu le salente ni le vaenga vo e ko falenga o ka le pedungo falo le ainga vo le e ko mai la le mai fo mentara tu spaia na I lo ato Yesu lo la tu fatu tu e au lo fa ko le vaenga nga amen mai le ko akele o kilisianga o I ko le olanga le ngai e halo fa ko ava ai mai le tua e nga ke mau se au lo ku ya ke oi nga ke mau ono olana upu fo mentara tu spaia le upu le tua e pei o le auro e ui le afi e pe ole auro e wha maina le afi le upo le atua. A ola ina nofo le upo le atua ia te oe, a tofo ina la le upuna ia te oe, o se aulo. Pe o se pala. Na ona fōringa aulo, ai le pe ole aulo ale au I kiama au senga vo I ele ki ke minga e ka spray vo e wha fōringa aulo. Wale ke le ngā o koina kilisianga le ke minga kusanga le ua mea le kokong, ai ma kwa spray a wha aulo fafu. Le ai o le atua la, o le aulo maho ia. O le aulo maho ia. O le sa ili mai le atua le to ngā whaatua tua le nai lana upu. Peila le whaatua tua lea. Wa e matua I mauti no alava. Ma e mautu e whaatau no e le atua lana folfolang. O lo tonu ina lana o le atua. So Abraham's faith had the firm foundation. E na iai le whaavai mautu o le afoi. O le whaatua tua Abraham o mua o lea. O le upu o le atua. Lana savali o le whaavaile na. Ona la o le upu le atua le na whetalai. Le na mafua I loa ona yeise me whaatuatua I Abraham. Amen. Pe ifo o Petelu. Ana le whetalai Yesu kam e le yeise upu a whaatuatua I Petelu. O inaloa. E au mai I la tātou I le vaenga muli. E hao ona tāhua tātou. E whaafewhea ona e maua le whaatuatua. Amen. E tele nisi whamatalanga e whamatala I whaatuatua. Amen. It is unscriptural pe le tusahai ma le fionga pa ia le atua. Lo tātou tatalo I le atua e au mai se whaatuatua. Amen. E unscriptural. E le mawhai ona e tatalo I le atua au mai le whaatuatua. Ona o laua umona whailoa mai e le atua le awala, tātou te o e whai e mauai le whaatuatua. A matamar whai upos fuma tolu ta upu le Romas fulfuma. A wā e whaolaina I lātou uma o e vala au I le suafo le lii. O le nei, pe whape whiona lātou vala au atu, I le ua lātou le whaatuatua I ai. Pe whape whia foi, ona lātou whaatuatua I le ua lātou le whaalongo atu I ai. Pe whape whia foi ona lātou whaalongo atu pe ale ai se tala I atu. Whai mai la I le whaupus fumarwhitu. O le nei, e tupu le whaatuatua I le tau longo atu. O le tau longo atu foi o I le awhionga a le atua lea. Faith comes by hearing. This is the only way e te maua I le whaatuatua. Amen. Mea nā reina whai tātou awa o ngā launga ina le upo le atua, ina ia tupu lau whaatuatua. Faith comes by hearing. Lau whaalongo ina leo le upo le atua. O lau whaalongo ma lau whaalongo I le upo le atua. E tupu I lava lau whaatuatua. Ma e maua I le mea lai te manao mai I le atua. A whai o lau malolonga. Faith for healing. Wha mai le upo le atua tutono salamo se lau o tolu. Fo mai, o le whaamangaloina aua mi o leanga, umalava, o le whaamaloloina hou mai ato uma. Amen. O I to tonu lar whetalainga le atua, fo mai le atua, oia, na te whaamangaloina umalava tātou wangasala, ina ua maliu Yesu, whaamangaloina umalava. A tātou wangasala. Ta lia le Yesu e vea mali im whaola, ta lia le whaamangalonga ma le taulanga na whai e Yesu mo le whaamangaloina o tātou wangasala. O loa, o ia lana whaamangaloina, whamai fuelaia, na te whaamaloloina o tātou mai uma. O le taimi lava e te tali tonu ai, e ma whai e lea tua, o na whai e ate oi,
e whai e le atua sea, o laua e fully persuade po, o laua e mautua i mautino. O le atua e wha maoni e wha tau nuu ilana upu. E mai la ia tono salam o le alafo, o le tusia Isaia fo mai, o na wha lava lava, uo tātou malolo ai. Amen, wo umana tutongu. Wha lava lava o Yesu, wo umana tātou malolo ai. Wha malolo ina ai, o tātou te mau ai. Inga a whaifo nai te, a ise mea o e te talo i le atua mō a foi. O lai te fia maua se mea mai le atua i li tūlanga lo a inga personal needs. Amen. E leila se mea la mo i la tō mana o mia se mea ai i a mani mea i tutono le a inga. E ke le alu eva ai scripture about healing. Esea, ese ale me tu poilo fa tu le healing ia. Se i ona e mana o mia fa malolonga. Ona e alu la i eva ai scripture le healing ia. E feed ai lo tangata ona la te mana o mia. Vai le upo le tua whātau tuona ina ia tupulo whātua tua. Amen. Whai tau whaalongolongo ai. Ina ia, ma whai ona tupo ilo whātua tua. O whai mai le tua whapea. Ma tali tonu ai. Amen. Whapea nā fo ila. A whai ona ia se mana ongolo a hinga. Se mea tau tupe. Ia po se mea fo i personal needs. Mai le whiompa ia le tua tono Filipina. E whāsuru ia fo mai. A o loa tua whaatua e ia ia te. Ia te o tau mea uma, e matiti ai o tau, e tu sama le whau lai o lona vi inga. Ia ke riso Yesu. Amen. Hallelujah. For my, and my God will supply all, amen, all of your needs. Mea uma lava, mea tātou te mana o mia, supply e lea tua. Pe a ona, na e tali tonuina, e mawhai e lea tua, na whaatau nuu i ar Filipina e whawhai pa sumari vai atoi. A olona e tali tonu, e ke moe file e mua, ke le pole ale mea ai kai au. O ele stangata, o lai whaine mea ai ngei, a laua mawhau pole ale mea ai awhai kai au, mani mea ai whai karaku kai au. Amen. Fumele tala Yesu, awa ke pole a kai au. Pole a kai au i a kai au, mo lava a ngei, pole a ngei a ngei. You know today. E la se mete pole la so tai au, le tangata le na, e whaatua tua i le atua. Mea fo tupu le tātou wola ma le tātou fo launga. Fo ma le tala tus pa ia i lalo i whamai. Aua ne i papole o tau se mea tasi. Tātou le whanau le atua o tātou whiola i leo langa nei. O le whetalainga le whiompa ia le atua whamai. Aua. Lona winga. E le ai ma se mea tuto i papole ai. Yes. Whamai. Aua ne i papole o tau se mea tasi. A ia whailoa atu o tau manao i mea umalava i le atua, i le tatalo, ma le whaatonga, ma le whaafetai Filipi e whaafo upe ono ma fitu. Amen. Whamai, aua te papole, ai whailoa. Amen. O umana mai ele atua le awala, mo lana whanau, mo so se kaimi lawe papole i Kevin, whamai le tala le atua san, aua te papole, ai tau mai a te au. O laua lewa ngai loa le atua, alai mana o le atua o te tatalo atu ia te ia, ina ia mawhaina ia sau e whaatau nu. Mai le te sau le atua e whai, se ilonga lawa e ask tātou pe, tala noa tātou pe, tatalo tātou i o tātou tama. O lau tama. Amen. O lau tama. Whamatala Yesu i lau vanga whangale, o kou ngai leanga, ngai kou ke iloa a waku me le lei mau kou whangau. E le siri e ala le atua. Amen. O tātou umala, a whai te iloa whaiwha leilo watali i ala kuloa kali ai se kia se lunch, te ave i ele lunch, ave i mea le leima mea umala, whamatala tuspa i o tātou ele anga. A le tātou te iloa ave mea le leima tātou whanau, whamai e le siri e ala le atua. O i o le atua le lei. I le isi le anga o le atua, e le anga le atua. Amen. Le anga le atua. O la lai mana o le atua ea. E fe so soani atu ia te oe. O lai mana o le atua e tali o mana onga. Ai ono o le popole. Fo me tala tuspa ia ua whano utangata. O le aiu se malama lama. O laua lewa na mana o le atua e fe so soani. Ai le o mawhai ona fe so soani. Ona i le o tuu ina atu i tātou le ava noa. E fe so soani ai. Amen. Hallelujah. O le a lava le mana onga o e nofo ma oe. Na o le atua e mawhai ona tali ai. Le halava le mana onga, anything, e mawhai e le atua ona tali. Mawhai e le atua ona tali whaali ali le mana onga nai te nofo ma oe. Only, pe a whai te whaatua tua ina lana fionga, ma e tali tonuina, ma tua i e tali tonuina o le whaavai le tātou te savani ai. So, for me o whanau a le atua, e ta ia e le anganga o le atua, tātou te savavali fo ila i le anganga.
o te ita ia i tātou e le anganga o le atua, e te ita ia i tātou i le upu o le atua, mo i lātou lai sava vali le upu o le atua, pe ia lai kako ki sava vali nungo le whaavae, vo i le la mokua i maukua. Amen. O lea fionga lea le atua. Whamanuia le atua i lau sava linga, le neiva yaso, le te ita ina le atua i loutou wola mo loutou soifua. Te ita ia tu loutou soifua tātou te toi wheiloa i eise aso mua. Ai tani tonu i lau sava linga whaaleanganga, aua e te savali i le vaainga o mea, ia pole au Israelu, you know, a whai wa whaaui ese oe le atua, o lo ese mea o lo o nau i lo loto ai pe ese se mea o nau au i lo whainga malanga. Amen. Tali tonu ina le atua i le awala nai te ui ai. Amen. Na te whaia le awala le mele ise awala, na te whaatopua le vai tawhi le nau mati, tali tonu la i le atua malana upu. Peo Israelu, e le ia, whaauia e le atua ia, i le alai Filistia o na iei taua. E eilo na mafuanga, a tonu e le mafuanga wala ina tuai ona e maua se mea na e mana o i le atua, tuai ona avea o e masi i o masi i tia lo tūlanga nganga luenga te iai, e eilo na mafuanga. Aisea, le lopo i ni lu i tau lungo le nanga luenga, e te latu e le mawhai o ona ngafatia i le taimi le nei. La mana o le atua, se i whaaui o e se sivaenga, se i kolengi mua o e ina i e laku ngā, e ke laku o le ko akele i o kangaka le kalawhia ngā ke laku, e se fu ala ko wa mio. E ina ua e alu atu o laua ready lo loto wa mawhai ona e tio lo matangata na. Ai ele kai mi vo lele I ke iwa e mo promote o e va isa o whainga luenga. Ho le si aso laku se si masanga attitude fo ngale. Ke iwa e mao. O na, o la ele ready oi. Hey man, na te whaapea oi lo mawhau. O lau e va ai tasi le tu ele leile totongi. Ai ngalo ia te oi e iei fo ilu I tau o le na fo inga luenga la e alu ai. Amen. A tonu ia to telefoni si o laua fia o fo I tūlanga, you know, o si tanga o mo tūlanga o CEO o matanga luenga. Amen. Ma ai trust le atua I le process. Ma ai le atua, ma tali tonu wina le atua, I lana ta inga a whai wave. Ese mai oi le alai Filistia. Au ai ke popole, o naua whaaui oi le mea, I le vai tawhi marisami ula. Naua whaaui oi na se I whaalia le atua va venga lo na anga le le I ate oi, mai lea taimi, ma lea taimi. E mua le ao, to e muli foi, le atua I ate oi. E pui mala vea I ate oi, ai maise lo va ai le manai mai le atua, whawhanga ina ese le manai o le sava vali le ta inga le atua sea, ka ke ai maa ngai e aso umai va venga le atua, e ke rei lore me sau ele me ai, e te lei lore me esea, e te le ova ai le tino, la te tali tonu ina le atua o tae au, o la fu ele me ai mo kai au, e supernatural le tātou sava ringa, pe a tātou sava vali ma le atua. When we learn how to walk with God, I'm telling you, it's supernatural. Amen. Ele natural. Hallelujah. Ele si ali inga na fesidi ilona tama whaaleanga ngā whai pastor. Ele se senga o le natural ma le supernatural. Ele se senga o le natural ma le supernatural te tala no so o ia, ale alona se senga. Whamali tala ai whawhi aulo nā tali I whaaleanga. Sau kawa sa advati. A ele fiafi. Sarvalinga kunga o la ile povi la ai la lo le afo la au ke le afo le la ile povi la ai fo I vao la lo fo la fo mai lo martala le to ina I lo na tali mai san o vai ku le povi la ai mai la lo la au la martala lo na tali ia me la ta o le natural so se povi la e natural le povi le sau ai la lo la au la lo vao le la lo la au you know that's natural okay Yo ala yo la savalinga. To e foi mala la savalinga. O la lava ile povi la ai la la au. O tala tu al fe au dona ilona tari I falanga. San. O e vai aku le povi la ai me la la au. Mai ha lo ke lo ku. Mai me la ta o le natural. So se te mi lave te vai se povi o la ai la la au. That's natural. Mai lo martala lo na tari. O le ala le me ka o supernatural. Le o lo le natural le povi ai la la au ka ko lo uma natural. Mai tala to ina ia na o le aso lava e te toi sawa I eva ai e le o toi ai o le povi a laua ai me le povi lungo tumu o le la au le la o lona winga that's supernatural o le supernatural lea ina ua ai le povi lungo tumu la au o le mea le mawhai o na tupu le tino ai ua tupu that's supernatural
o le mele mawhaia, o na whaia le tino, ai mawhaia le anganga, o le atua la, e supernatural le atua, ke le povi ai kumkumu o la au, I whainga le atua, wewa ai ei, inga ua su e se taxa ai fo, ako maro pe keru ma Yesu, ava Yesu, alwe whangoka le, wewa yo i, e ke ukupe I le atua, e o I o sami, e ke ukupe I le atua, amen, le makau kia o le atua, ele ei ma se me whainga tā I le atua, le makau kia o le atua, le kako ke au ngai, e au ngo mai fofuanga. Amen. Au mga ole tu whakaukala lea. Ile asingi, whakaukala le asingi. E pule ile atua. E o lava ia. I maafa mai tala I Yesu fa mai ia. E mawhaiona tau tala mai maa ia pe akako le vi. Mawai o ai maa e mawhai ile atua. Mawhai nguku e kaukala iwa I momio maa. E mawhai ile atua. Mena na whamai tala Yesu. E mawhai. Akako le vi e vi maa. E mawhai na whai ile atua. So se mea lava, e mawhai ele atua na whai o mea le mawhai ele tangata. E supernatural le atua le te au nai. O oe le tangata supernatural. O nai tu tonu o oe le atua. Fo mei wa nofo I tonu ia te oe. Wa levala na fianga lue mai le atua nai tonu ia te oe. A nai ta hawhi ofi oe. Lou le wha atua tua a o le atua. Tasi ale mea lue ai le atua. Only one thing. O le opu. Wawa ai le rafu le amatanga le fofoanga. I to tonu le amatanga le fofoanga. O lana iai le lalo langi ma ua ngao ngao. Sa iai le anganga o le atua. Ai le inga lue le anganga o le atua. Tasi ale mena ngalue le anganga o le atua lea. Ina ua fetalai le upu. Ono lea. O le upu o le faavae lea. O le foundation. O le tātou wola faa le anganga. Tātou te le sava vali lea. I le va aingo mea. Ai o le upu. We walk by the word of God. Amen. Tātou sava vali I le upu le atua. Amen. Whamanuia le atua I lau sava linga. Le neiva yaso. Amen. Le tua le mātou ta maa whaafitai lau upu. To e rui tawina lo mātou sava linga wha le anganga. I o mātou sava vali le whaatua tua. Ai le o le tino mai o mea. O mātou o lau whanau. I a tupu lo mātou whaatua tua ma whaamautuina lo mātou talitonuina. O lau a fionga. Awa o oe na e whetalai tama. Tama au mātou whaalongolongo I lea vai yaso to e amatalia mātou Bible study. Tama a vea leo se vaenga e toi whanga I nai. Ma toi tupu ina whaatupu lia ailo mātou whaatuotua I le aso ma le aso. Whaafo I le vi inga ia te oe. Nei ma se ia o I le whaavavau lava. Amene ma amene. Hallelujah. O le tātou sāvalinga whaaleanganga. Tātou te whaamoe le upu le atua. O le upu le anganga. Amen. O le alava le me whai mai le upu le atua. Tali tonu iai. Lana ono lai whai mai le upu le atua. Po a alava ni mafua anga I le tino. E le onga tusa ma le upu le atua. Awe te popolo I mafua anga o le tino. Ai e tali tonu le upu le atua. Amen. Ono o iena whetalai me. O iena te whai ane me supernatural. E le make sense I lo mafufau. E make sense I le atua. Amen. So faith comes by hearing. Whamanuia le atua ia te oe, whamanuia I lau sāvalinga o nei vai aso, whapeona tai le atua loutou soifua ma loutou wola tātou wheloa I le tūlai valu o le aso lua nei, le tātou Bible study, ina ia whapeona tātou a o ina fo I le whatuatua, ia manisio ma tā upo la whapeona tātou amatalia le tātou awa onga, ia whapeona tātou I loa I le atua ma tātou tatonu ina ilana ta ina o tātou wola ma soifua, whamanuia le atua ia te utou, o Kevin Ruiva nei, alofa tele ma utou tātou toi wheiloai, o te minei, wha soifua ia.